Pacovi i miševi nestaju za 2 minute bez otrova ili zamki zauvijek. Potrebno nam je suvo voće, pšenica, suhi kvasac, brašno, građevinski gips ili cement. Napunite vrećicu s mjesom. Ova metoda privlačenja pacova zasniva se na njihovom privlačenju mirisom žitarica. Pacovi jedu mješavinu koja se stvrdne u njihovom želucu, što uzrokuje brzu smrt. Ova metoda je efikasnija i brža od, na primjer, upotrebe štakorskog ljepila ili hemijskih otrova koji traju nekoliko dana. Ova metoda se može koristiti i unutar kuće i na gradilištu, ali je važno izbjegavati kontakt s vodom ili kišom, jer mješavina može izgubiti svojstva. Preporučuje se korištenje ove metode na otvorenom kako bi se eliminirala mogućnost da se mrtvi štakor krije negdje u zatvorenom prostoru. Da biste to učinili, napunite male vrećice smrznute hrane i probušite male rupe u njima kako biste pojačali miris žitarica. Zatim odrežite višak vrećice i stavite je u rupu u kojoj se kriju pacovi. Možete staviti malo vode pored vrećice, jer kada pacov pojede ovu mješavinu i popije vodu, on će početi brže da djeluje.